Bonjour, Haris. Ćao, Ana. Odmah na početku da te pitam, vraća li se Enes u bingo? Enes se definitivno vraća, ali u nešto drugačijem formatu i drugačijoj ulozi. Odlično. Hoćemo? Moram te pitati, znaš li kada ste ga prvi put kontaktirali? Znam je tačan datum. Je li odmah prihvatio? Odmah nakon 10 sati telefonskih razgovora i 2-3 sastanka. Odlično. Reci mi najneobičnija poruka koju ste dobili u inbox tijekom trajanja kampanje. Pa bilo ih je zaista mnogo. Pohvale za naš community team, a možda moj favorit je ona da je ovo najbolja stvar napravljena od kraja rata. Sjajno. Šta ste na početku odredili kao cilj kampanje? Da napravimo kampanju koju bingo zaslužuje. Je li cilj ostvaren? Zato ste tu. Moram reći, Jaštaću, Ismeta ili Zaštitar? Ko je zvijezda ove kampanje? Pa za mene je to moj tim i Enis koji su iznijeli cijelu ovu priču. A ako biram od ljudi koji su se proslavili kroz našu kampanju spontano, ipak moram reći da je moj favorit Mujke. Reći ćeš mi najveći izazov u kampanji? Kampanja. Reci mi negativni komentari. Jesu li postojali, kako su oni utjecali na vas? Pozitivno. Kampanja je trajala, znači, 7 dana, bila je dosta kompleksna. Kada bi trebao reći kako si je ti doživio, da opišeš to u 3 riječi. Samo da se završi. To su 4 riječi, ali mislim da je jasno. Jasno. Video koji je pregledan najviše puta? Mislim da je to trenutno Kasa sa Enisom ili popularnija Ismeta. Ismeta, ok. Enes je bio u bingu 7 dana, 7 noći. Hajde da nam Haris kaže 7 riječi za sve one koji bi željeli možda napraviti nešto odvažno, ali se ne usude. 10 miliona minuta pregledanog video sadržaja. Hvala. Hvala tebi, Haris, i do idućeg Bonjour Talka. Pozdrav, ekipa!